Cena krema nima nobene povezave z intenziteto anti-age učinka. Večina krem ne deluje v roženi plasti, so samo površinske in deluje samo začasno. Na etiketah bereš kolagen, elastin, peptidi, ampak kolagen v kremi ne vstopa v kožo, ne stimulira lastnega kolagena in deluje le kot vlažilec. Anti-age ni to, kaj si ti namažeš na kožo. Anti-age je to, kaj se v koži sproži. Še enkrat bom ponovila. Anti-age ni to, kaj namažeš. Anti-age je to, kaj se v koži sproži. Če ne stimuliraš fibroblastov, celične energije, neke signalizacije, potem ne delaš na anti-agingu. Imaš samo dober občutek, da je koža lepa na dotik. Na brezplačnem webinarju ti razložim, kaj dejansko sproži regeneracijo in zakaj kreme tega ne zmorejo. Če te zanima več, mi napiši v komentar anti-age in ti pošljem povezavo.